wabale mnonga ejini tayari West irakaritu kandi ubuzimazima program yitu yo muhinji no mulisa erikuba eruho buli rwakashatu ashayishatu nicweka anukwe yatandika kandi nkoko kuba ni kugambira ngo ntubantu za mafamu gabantu tugahereza ubwire tuganira nabo batugambira ibintu bakubana bakora twega turugayo mwe tuyine bitubase kopa tukateka nito mu mafama gitu kandi tugenda aground henyine tubana ho twakorera embozitu nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka ejini program yitu nkokuna nagambire umuhinji no mulisa ndiyo muri mitoma kuno muri mutara turya ha KEM demonstration farm kanda ha projects nyamwinji ezo mchara ainembabazi arikuza kuba natugambira za kufuna na chance tugambaho na director nawe atugambire farm eje katandika bwireki na ukutandika kwayo ebigenderwa bakabiri biya but manager auto abasa kushangaho naiza kutereza embozi na mnonga ahakulisa ente ezamate hate birukolerwa kamho mugisha abanza twakoreho aramusi abalimba mureba tayari West Television abarebi tuba Tayari TV nashemererwa kubani ngambani mu mshahezi izina ryanje ni Mariet Ainembabazi kandi manager wa KEM Demonstration Farm Chibale Mtoma Subcounty Mtoma District nashemererwa kubani KEM Demonstration Farm hariho kina cyaha projects zirukano shaho narazira nyingi projects zitu ni nyingi twine ho tungente tunga enkoko za domestic twine henjoki kandi turina abahinzi nutinga omwani tinga nagonja ebyo byone binagambira ne bya business ebyo na bya farmer yes elizoba makanda tugasimba ahante zamate ente zanywezi no breed aramwine breed zo mulembe ente zite zona no Fresians itwe wahika KEM Demonstration Farm no banoreba Fresian cows zonka okay so okulisa ente ya Fresian hetagisanka bintu yo kona ari buryo mukugumunongo mkintu iki yes okulisa ente za Fresian nicetenga kubo inemere number one food ningo omukulisa ntuzeta feeds yes no boyine kubo ina miziga rukumara ahabwo kubezente itwe ntutagetinga amate ga business gatari gitu go kunywera aha family basis no boyine kuba oyine bijibiru kumara kuba nente zitakwenda mushana mwinzi kandi nejira nyinji oyine kuba oyine aho kurira harya hayonjo so eto abafamu yanyere smart yes tukwiteza mukapapara in fact takwiteza bwa mukavera so wano enda kutungeze ente oyine kuba oyine miziga kumara oyinemerera kumara kwenda ngo ente zawe zukereze cyo kwenda so ati mwamu ina miziga system ki amiza gutwine naga dam tukosa dam tujipawaringa by solar yes tujipawaringa by solar so kugira ngo omwe amashanyarazi gatagenda kashanga tine mizi so omushana guturaho gwagutaroho no supplyinga y'amashanyarazi konka mejare solar niyo running pumps zitu za mizi yes so no pumping kuri mureta muto mutanka yes tuteko mutanka then namwe no wayetororo hona na mizi nereto direct mu mato aginareba yes omata gogona ukuwareba gijwire gona ntuyihamizi ntugeyihira mu underground gazomu dam gargom dam gakwijo mu mato atome gari automatic gari automatic yani nyana gamana gagaruka gagumana gagaruka and it is clean water so yes tumukoresa mizigi twaga national water apana abwenji abo kuba ekitakusago mizi omwene gasyo bwire gagenda tugakwesugwa so hata cyo cyatujemeserize kugira ngo nangwa tukaba tugineho kare konka bujanga kagabanigija gagaruka gagenda so cyatuma twagira ngo katutimba mizi aga underground gar permanent kugira ngo full time tube twina mizi yeah nareba mwine ki ebiyokuliraho byingi ndatwankire ruguru ndeba ebibingo bisi bichopingire kumwe ndeba silage yes feeding yanye yemerire ta feeding yitu buri intento tujibariro kuriya kirishatu buri izoba
kandi nizirya kiri nizirya kiri 3 kandi zigayikira mu kasheshe zamara kamwa zigenda mu field zibana zotaho umushana then zitugaruka zifeedingaho kutukikora noko twine acres zikuhika omuri 8 ziruhe bingo nitugaruka twehinjire ebicoori ebizikutuyamba kukoramu ekyo tukweta maize bran. Ebyo binareba aho? Yes, ebyo biwareba nabwe hati turiyo nituza kubisharura tukabisa tweyinire n'ekyoma tukubisa twamara kubisa tukora maize bran then twija tugisupplementing silage. So nicyo rukushanga ngu nituba twine emere omu mwaka erikumara. Hine kintu kiwangambira aho hariya ekya categories kugira ngo ente tuzukutura zo n'umurundi gumwe ariho zonke zo mwaka izizi cyo yari yenchwa mutwe harize nkuru ahabwe ikintu muzihereza ejejo spacing kugira ngo buriyeme level generation eberi yonka ate kutuma twazikora batyo no kugira ngo hata nkente yabe kirinto ukagirisa n'enkuru enkuru neza kuri rento eyange kwiguta hato shange yagaruke nyuma mukura kandi tekwereza cyo rukwenda. So hata kiturukora ntukwate enkuru ziryo kwazo ento deneze ento zija zikakura zikenda kwigira enkuru tubona kuzijwanzya. Yes, so mwenu numuzahura na feeding nebeta kushana na feeding tekushana byo kuriye bikuribwa enchwa mutwe tibye bikuribwa ente enkuru. Enchwa mutwe zitu nko kuwazireba nezirye cyo kuriye kitukweta heyi ebinyase byomire ntubisa twamara kubisa ziba nizo byarya ahabwenki abogira ngo biri nutritious nibi bitari mu mizi minji go kugira ngo bitumeze yirukana. Yeah, so wazirisa fresh hati nkebi by'imvure nizirukana. So system yazo munda neta kahamere nkeze nkuru so nizirukana. So nco tukubanza twayomese binyanse ebyo tumara kubyomesa tubihereza ente zitezo ento ezo twakweta enchamute. Yeah, abo kuba nareba emirire naki bitine kakwate. Yes, so ogwo mwonyo gunareba gwa white nugongera ki ogwo mwonyo gwe rich in etupweta calcium nugutuma ente amagufa gwaguma. So kugira no maharo bwo kushanga ente yabera weak tekuraje so hata amagufa ago kuga kuguma ente bane supporting mu kutambara mwene gumere healthy. So zona muziriso gwa white zona ntuziriso gwa white konka entwa mtezitu ntuziriso mwonyo gurinka kinda black. Yeah, kinda brown or black. Yeah. Numunise bukanja. Yeah, ntuzirise bukanja especially eze ziliyoni zikamwa ntuzihereze bukanja kugira ngo nibiziyamba omukamwa kurungi. Ebikanja nibiyamba omukamwa. Yes. Nibyongera amate mbwe. Nibyongera amate. Yeah. So hati akuba nareba zine different paddocks. Hari ikintu cywanshobora ngo ko kurgumu spray race neza kozi. Mwajya mutuzugaruka hizaba ziri tuzugaruka hiza nko kuwakireba kutukumara kozya izaniziruga hato kwete tukuzigarirayo ahabwo kugira ngo izaniziruga ntubantu teka ku hakuba harimo obukoko buriyo zaza kwijagarukayo maybe omu week yakorata obukoko bwe nuba bwafire. So nico tukuzo yes no bure cyo kurya bubura blood yo kusakinga oshanga bwafa. So what we do natuzikwata tuziteka mu fieldensia then hato kwena yezamarayo ebiro 3 tuziteka mu fieldendijo then yitwatandikire oshanga hati ya neba yakuzire yagiziremo bunyansi ekiba yagizire bunyansi engaruka n'obukoko bwabireburumu buba bwafire hati kituma twayambwaho okugira ngo endwara tuzakanya hafamu. Yes. Okozi anarana mukolesa spray risk expensive. Expensive. Otine sente zo komeka spray risk akoresha. Otine muhinjo ryokwe atine sente zo kugira ngo ayombeke spray risk nabwe still
nokozesa obunyakare bwitu nobasa kubatekyenda konka hati ente nkatwe nkitwe noreba turi aba business kandi twine ente nyingi tokubasa kugira ngu ozikwatisemu engaro ozihike buri hamwe kandi ezimwe niziziriho style otakuzibasa yes yeah konka nitukozesa spray race kugira ngu kituyambeho omurimo niguba juba niguhwa juba tugukutwara bwire bwingi kandi n'omubazi nk'oku wareba niguhika ente buri hamwe norushuha ngu bukacweka kente kona katerwa omubazi kandi omubwire bukye tekutwara bwire bwingi so difference eri ha supplements ezo nanowalisa semi-zero grazing nk'imwina noreba ogwo wa supplement nabasa kufuna advantage yokutunga ekyari kwenda omubwire yes hati ekibuuzo ekiwanga mbere ekyo kiri bati waba noriisa omu field nk'ezo oku wazireba orikugira ngu buriizo aba nimwe orikuriisa ente nk'oku wareba twine ente nyamwingi aha nizihari omwizooba rimwe oshanga nyenkya kare otakiine bunyansi so hati ekitwagizire ngu katuruga omu zero grazing tuziteeke omu tuzikore enju zikuriira nkahi omunju niyo egyo reason tukaba twine ebinyansi bingi konka twazitiiremu zabirya esande nk'ekibingo ekyo kiwareba zikabirya esande emwe so the next week twashanga ente zitakiine ekyokurya yes so hati niho twabiire nitugirira ngu katombekye tutimbe ebyina tutemu ekitwakweta silage so nituharvestinga ebinyansi ebyo tubishara tubiteeka omu kiina tubiikaho yes chopping machine tugiine so tubiika for 2 weeks birugayo birya ekirungo ekitukweta silage emere egyo eyi tukuteeka omu kiina ekyo neba neziriisa okumara emyezi erikuhika omuri 6 yes silage mukora omu kibingo kyonka nitugikora omu kibingo na n'ebicoori nk'oku wabireba nabyo nitubikoramu silage ebicoori nibisha birahalevo ki twaba nitwenda kubikora silage nitubisharuura bitakomire munonga yes niba byatiiremu enjuma bikubaasa kuriibwa konka bitakomire so ebyo nibyo tukwija tukateera tukakoramu silage yes how do you control gundi yanye breeding system yanye akwa no shimo ari umuntu zanyu tari munini omuntu zitu tari munini nemo mfuna mutente nimuzarisa ati twente kutukuzibona nokoko nitukozesa ekintu ekibari kweta artificial insemination nitureta mizi nubwo tukuteera omuntu zitu twareba ente neyenda kwema ikwenda kwema wajimanyota erikwenda kwema nojimanyota wareba netandika kutemba ezindi ninga ezindi nizenda kuzitemba hati nomanya ngu ejente neyenda ki okwema so toshemereire kutwara obwire buringwa nokwereta dokita omubwire bukye akahika nagiteera ekibakweta amizi ahabwo kugira ngu chances zokuconceivinga ninga okugirenda zibe ziri high yes okora hakikore juba okeeta omushaho nikwe chances zawe zokugirenda no tukuzibarira okwiyaho wamara kureba sayini you just tukugira ngu nogibarira ngu egi nenda kwema but okwera arete sayini nikwo oragire ki oramanya ngu egi yenda kwema yes then okugira ngu okugibarira nuwa nogikama waba nogikama noreba yakyendeeza amate hati eki orikukora ogipreparinga kugira ngu ezo mu gestation period otandika kugipreparinga ngu egirenda tandike kureeta signs yes reka tuze mukahumuraka twaruga omukahumuro tuza kutandikira aho tuza kwija na director omwami Ben naiza kutuhereza emboozi farm egi ekatandika ryari ekatandika ine bigenderwa ki kandi omukiweka kitu kya kabiri tuza kuba ntongereyo kugaruka kureba na other projects ezo turabe ntongera kureba konka twaheza kureba egi eya eyente reka tubanze tumuruka ki tugaruka
hariho eri kutuhindura tukabeca ekituri embere egi eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mbeera egyo nituba nituronda ekintu eky'omutaana ha bindi na munonga ekintu ekirikubaasa kureetaho ekyokutangaza omu magara gitu na niiwe gabana ha burungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ry'omutaano gakuzira omu birungo ebirikuheeza omubiri gukagaruka busya gukagira amaani weena ukasigara n'okuhurira gye. Wonders Family Jelly nigo majuta agine kuguma ha rubaju n'eka yawe. Wonders, always wonderful. Otaferwa aha Tayari West. Bale munonga kuruko mukahumura ako kandi tiriyo nturiya program yitu yo muhinji no mulisa kandi nanakugambe ngo mucweka cya kabiri ntuza kwija na director wa Farmage omwami Dr. Ben Mugasha na izaba natuhereza embozi nungi abinji numanyanka bemuga kandi kuruga huno mu mutoma twarebere madama ari kutereza basic practices iziriya farm nemirimo kwero gukorwa nebindi manager wo mwanyogo so director naza kutereza background kuyatandikire izirine kuleta okubasa kuhika obwa hati ikaba farm yamani ikaba farm y'icyo kureberaho doctor ankuhereze n'umugisha abantu bita bari no bari Tayari West obahereze endamusyo obakure nabatakumanya rero tutyo tutandike mbozitu yabare umushaki w'amakuru kandi mwebare nima Tayari TV Tayari West Television yes. West Television okujja kututayira umwanya ogu nabweta rwenkanja egisero eri muri Kibale parish kandi tushango muri Mitara town council mwenu Mtoma district okay mwenu just a little bit nangaje kubaho ka background akechi so ekiti kisya cyo cyabyo natinde mufuruki nkazarwaha ati kuzarwaha nkazarwaha imyaka nkaganisha tuyenyuma okay then twakururaha twonka twine mwe no buntu ushango yine biti by'umwani ushango yineho tubuzi ushango yineho entama ushango project cyo twahaka sarna project yaho muri bintu nangwa bitu just it was just ibintu byahaka urutoke hariho so wijo wawe takuburwa kibafu cy'umwani takuburwa kitoke cyo kugura kandi takuburwa nangwa na leta yitano z'amate tiyaburwa nembuzi yo kumbagira tiyaburwa nukonka naguma nindeba so nagira umwanya ogu abagutandikireshe tatana mawe bakahumura may they keep resting in peace so nagira ogumwanya ona shugura agumaguru nko kubatatana mawe okubagusigire nyene guhindura kirye kitoke kimwe irye bitoke bishatu irya nga icyo kikaba kiri that was one number 2 hati waruga wagenda ubwira abantu bakabarga bagenda bapakasa umutekereza kupakasa tukubiye batwazwa agaruka wetegereza nkamwe kandi tukutwargira aha twaza kamparuko twashanga ebishugi hurure ebishugi twabitembura emyanyo twagihindura twagihindura city konka twayebwa munonge nyuma mwene waro omuntu kinkureba wayebwe nyuma wayebwe nyuma hokuruga ukwebwe nyuma cyumanyisa kwe ebiti tumanyisa kwe enyuma cyumanyisa abantu banyu kwebwa background yawo kwebweka environment yo kuriremu kwekukurize nebindi mwene wazo kuwagira icyo washaka ati niwe kikaye kibe cyangwa ogire iki ogaruki kandi ikindi nyonkanye ni feelinga ngo umuntu oshemere kugireka eka tenju cyombe kunga eka
ibiyeka mbwenu hagira ibintu by'ubisho ukagira ki ukareba eke kutasya eke kugira ki eke byatoreza ngaho. So ibi bintu bikaba biri at the tinkaje ngo bikaba biri at the back of my mind, they were at the fore of my mind. Nanye ngira kundu bantaruho hatu we umuntu urubaruho aramanya hata unyunka bandu umwanyugu wayitegereza umwanyugu nimpura bamwe bindi fears bajya bishoboye no ate bibintu byona all these billions zotira ha ati arwabana abakutraininga abakwija kuba warigireho babisigaremo adecyo nyori ngira ngo gyo rem that is very rem that is very rem nini igitinka kigenderaho nyensya buri kintu cyo kintu kukigana kiyakora ni shitata kana manyangu nije kuja yagaruka ari amanyangu nije biragiraho kandi cyakabiri manya ikintu buri yecyo nabwe ato mwara shibaje kwenda ki hataru senti konka yakorera ngo yahora ngo mwanya ngo mwanya umwaka noboyine billion 5 billion 10 haha umwana shikumuzora kujanye so iyo no ukora ikintu waraga kukikora iki kintu n'ikindi kigira ki giteko kinda iki bene nza kureba ndeba konka shibwe ati nanye nk'umuntu abantu banje ababa abakibare abarwenkanja baragumana banyuzukira wenu ndeba ntekintu ekirekanye ije cyo washabyona abantu bakafunda tibine mataka mingi obutaka n'ubuki nabina mataka nabwe n'impinga byona ndibikushobera mwengira kandi nyine platform yo kubasa kugera ki ngungambira abantu nyobo kunde baha tinyine nangwa na muga mukanisa tinyine nangwa na mugo mu LC tinyine nyine muga ndiyaho wayitegereza ni platform bwenu nyoni wanje no ku uriyo muntu waburijo waburijo bwene bitebikina ngira ntati hata abantu banje konkompora ninyenda abantu banje namunonga the surrounding bantaba tukagera tuta so ngira nawo mbeta ibi muri cyo tugire bitwakora aze kubikora ibintu ebi tuyemo akajagaro tukore ibintu ebi kutora bikore rero nyensya ibintu bigire icyo byatugira ki ikibya ka kubanza nimwe atereka nimwe kuja kuba nimwe kuja ku employinga wategereza ebe bintu byona haturoja kubireba mwene famu kunywero kwata hatu asemya keji mwe kutandika yubo kweta ngo ni serious farming twasemya kebiri konke ngini keruhu biruhumbwenero hatu twasemya kebiri yitaka ryo karga iruhu na nenti mbiye byo naga twasemya kebiri so then abantu of course ni impora ni impora y'abantu rigera no bimanya impora reba konka mbwena atinyine team tinkaja ngine team yabantu ni wije wari bikorwa ha ni bikshora na kona arabo zo bar active bar very active ebi abente aborutoke abomani abagonje aba no kirebe cyo mati cyo cyatandika kuda so buri muntu we irrigation okay wareba so ngira nawo konka shi ati tikwenda ngunyije mbe ordinary kandi wakafuka nabyo atoreza nkaye nishaba government ne basini simba government mbashaba tractor nangwa konke abwa tractor nkagishaba umuntu wabe na yetegereza nyogwe munonga arukumanya mugashogwayo nyokumanya no tumugashaba dore kumanya abo kubanye bakagura wandi yanje namajita oil and gas that's my background umuntu ubunagambire kugira ngo ukamushaba no muntu bukuru yaborese creation namgira mpa tractor yasheka atumushije shiko ryo majista iki tractor kandi waza kuhinga ndeka iyo kotiro muchaka mwe tukantera no bunakane tractor bagimpereza bampa tractor bampa trailer bampa biya kuri izire tractor eji wagira unika brand new mwe no musheje ogu ogwagure umwaro gumbwena tushitama haza reka tukore tubanza boroke gino za kugiza mu boroke tugitera tubyara umwani tubyara umwani twenda top cover y'umwani nabiye nkagenda byo rutoki imitumba yiti yo kujya burijo bwe kure ningani na mwene mawo director wa manifesto implementation uri sobashasha
jikaro bazotoshyira rere ati byaragonje gonje shi yakuyo mu kitoke cyo yakuteko mu gonje gonje nyoye tumba bwe ningiye ate mitumba nyo gonje tukatutura tuyiro mutumba gumwe hagati y'urutoke hari yagumwe nugwetorora igata gonje nyo kata kakimanyaga gonje ne basa kuraka in fact I thank him abako kandetere mitumba nduguma kandetere mitumba rukumi yagonje yunatandikise kubyara kuri konkati twinka niza kushora umuntu waza kuja ku the first harvest of 3 acres, we are targeting about maybe 100 bags. Okay? Konka, gonje yo, nagurizemo over 50 million. Gonje yikureba? Yes. Nagurizemo over 50 million. Kandi ubungurizemo over 50 million. Hati mwene, eki kindetera. Ntakagiye kuzamwani. Hati orede nyine sente zo kumaintaininga ki? Ezo gukora operations zezo. That's number 1. 2, hati ngira nguntandike mu icyabire cyo cyo kugera kunkwa kundozaho hati ngwata side no kugera block B ngwata block B about 6 acres nayo tugitera tubyara iyo katitizo no kugireba hati kundi block C block B hati ngwata block B nanka block C hati kungurwa mu block C hati ninza kuzo mu block yakana yokwero na hano enda kwatera ho naho kukira kimwe koko reba ibashita hari yakushuma target yanje nienda eka 30 z'umwani na gonje yonka now hati goko reba kurwo tuyontwega twena abo kuba block 1 was the starting running point twayega twayitegereza mistake histo akozo mu block 1 start nyingi atso twari kutufayinga tutandika block B okubyara spacing nabiya ezo twakoze mu block B hati nka block C I think it's going to be a masterpiece block D it will be something else konka ate icyo kiretera abantu ndeba determination y'abantu kuko isi ikintu kimukigendesereze tuyine ikintu kiba kwita problem ya nanka ya human resource kungana wenki gire kuba bareberera kuba barebe kubegesa andi ni nyoni briefing ngo tukore cyo bakweta ni briefing ngo bakweta organic development development umuntu muhe time wategereza muhe time mu training umugire so hati bijyango wareba spoiler race abane cyo bakwekora wareba za actually cyane areba munonga na management stable wareba tractor kuba nkani wareba bi how to byananka over irrigation bi now hati ngiye kurenda ikintu cyakwata wayitegereza cyakwata hati even my relevance in Kampala hati ndeba itariki cyamani webale munonga kandi ekyo cyaba kiri cyeka kitu cyo kubanza turi kuganira na munonga abwatiye no kulisa ente twine Dr. Abemuga turi kuno mu mitoma ntuza kuba tugaruka esabite kwija na necweka cya kabiri turi kuza acrop kuba wa project ya ine ya gonja amwena n'umwani tuza kuba ntongera kubihintingo munonga kumanya ebe bintu bibiri bitambara hamwe nibitambara bita kandi tongere kumanya okabihingota nibanyeta Edmond Principal Farmer erizoba mukama bandindire bye bye.